Kad sam dobila priliku da nešto kažem o Ljiljani, onda sam se najozbiljnije zamislila. Liječnik bi morao i mora stalno poštovati privatnost svog pacijenta. A ovdje se uglavnom govori o osjećajima, o tome kako mi nešto doživljavamo. I u stvari, ako ja želim nešto reći o Ljiljani, to je moj osobni doživljaj Ljiljane. I onda sam razmišljala nekoliko dana kad god bi se sjetila šta je ono najtipičnije za Ljiljanu, ono nešto po čemu se ona prepoznaje. I svaki put bi došla jedna te ista scena. A ta scena je prvi susret sa Ljiljanom. I ja se nadam da se ona neće ljutiti ako ja tu scenu ispričam onako kako sam ja doživjela, sa svim svojim utiscima, bez poštivanja nekakve baš stroge privatnosti, s mojim jednim osobnim stavom o svemu tome. U ordinaciju ušao jedan par, krasna mlada žena i jedan muškarac. Ona je bila pacijent. Sjela je u stolac i zauzela pozu, vrlo odličnu. Znala sam da će ovo potrajati. Bila je lijepa, plemenitih crta lica, krasne oči, mek pogled, lijepa kosa. Onako, aristokratski. Bacila sam pogled na uputnicu i Imsovac. Nikad čula. Počela je priča. Imala je puno pitanja. Htjela je odgovore. Sa strane je stajao muškarac. Mlad, plav, preplanuo, zgodan. Cijelo vrijeme je uglavnom šutio. Ja mislim da nije rekao 3 rečenice. Možda griješim. Ali kad god bi bacili pogled na njega, bilo je jasno da taj šutljivi tip je spreman, ako treba, okrenuti nebo i zemlju za tu ženu koja sjedi u toj stolici. I kad letite na takve ljude, onda unaprijed osjetite da koliko god je život okrutan, težak, nepredvidiv, pun raznih iznenađenja, da u njemu ima ljepote, dobrote i prekrasnih stvari. Šta reći o bolesti samoj? Bolest kao i svaka bolest. Dok sam se vozila iz Varaždinskih Toplica ovdje, vidjela sam nekoliko plakata koji pozivaju na predavanje čuvenog ekonomiste i gdje piše kriza je izazov. Palo mi je na pamet da ne bi bilo ovog skupa da jedna žena nije shvatila svoju bolest kao izazov. I mislim da je to ono što je krasno, jer je ona u tom svom izazovu uspjela napraviti nešto lijepo i dobro i za sebe i za svoju obitelj, a kad pročitamo knjigu, onda je u stvari napravila nešto krasno i za sve nas. I zato sam sretna. I voljela bih da se vi osjećate tako sretno kao ja večeras. I čestitam Ljiljani i čestitam i onima koji su bili oko nje. Jer teško je uspjeti ako si sam, ako si napušten i ako nemaš pomoći. A ja mislim da je ovdje bilo i divnih drugih ljudi koje ja sad neću imenovati, a sad ko je kome bio veća inspiracija, to oni najbolje znaju. Evo, zahvaljujem se. Hvala vama, ovo je bilo divno. Zapravo, doktorice, vi ste spomenuli inspiraciju, a to je upravo to. Ljiljana je ovom knjigom svima nama koji smo je pročitali, nama koji ćete je pročitati, svima drugima dala golemu inspiraciju. No sama kaže da je njoj upravo, da je ta inspiracija u njoj već dugo vremena postojala. Ono što je bilo okidač da se ona pokrene i manifestira je upravo ovaj izazov. No njega je spoznao s pomoć još jednog iznimnog liječnika, stručnjaka s područja psihijatrije, psihologije, doktora Borisa Blaženića. Vjerojatno ste čuli za njega, mnogo ste ga gledali na televiziji. To je jedan od onih ljudi koji shvaća da zapravo su duša, bolest i zdravlje vrlo promjenjive kategorije i vjeruje i živi da je promjenom u svijesti i pogledu na život moguće izvesti promjene na tijelu i stvoriti život kakav želimo. No, ne samo što to vjeruje, on to zapravo živi i uči druge kako da to žive. Pa sada da više ne duljim na njegu, ja njega vama dajem osobno. Hvala. Evo, zaista mi je izuzetna čast da sam danas ovdje. Moje ime je Boris Blaženić, psiholog sam, ravnatelj sam Instituta za razvoj ljudskih potencijala.
što reći od kud startati uopće? Zapravo, moja velika ljubav je zapravo zaista pomaganje ljudima. Vjerovatno je razlog tome što ja u obitelji imam oboljelu osobu kojom je zapravo, ajmo reći u trenutku kad sam se ja rodio, zapravo moja majka bolna od multiple sklerozom. Zapravo, na neki način svjesna toga odlučila se imati mene. I zapravo ovo sve skupa sam ja počeo uz svoj profesionalni angažman već 15 godina raditi sa ljudima koji su bolji od psihosomatskih bolesti. Obično kažem da muzika je toliko dobra koliko gramofon dobar i zapravo ono što mnogim ljudima zapravo im stresnim i tako teškim vremenima zapravo fali zapravo ljubav prema samom sebi. Zapravo na konačnici smatramo da nam je sve drugo važnije, nažalost dok ne izgubimo ono što je najvažnije, a to je zdravlje. I zaista strašno vam je teško kad dođete pred hrpu ljudi, gdje recimo 300, 500 ili više ljudi u dvorani i pitate ih ne želite li biti zdravi, nego zapravo zašto želite biti zdravi. I to mi je jako tužno, jednostavno najedanput tišina u dvorani. Jedna gospođa digne ruku i kaže da bi moglo više delat svom mužu. Ili druga digne, zašto želim biti zdrava? Pa da pomognem svojoj djeci. Zapravo, ogroman broj ljudi zapravo zaspao, zapravo tek kad izgubi nešto što se zove zdravlje, tek zapravo shvati da su izgubili slobodu. I zapravo za sve ono što su se borili, zapravo shvati da su se penjali na krive zidove. Zapravo ova knjiga je na neki način zaista živo svjedočanstvo. I zapravo zaista je potrebno stravično puno hrabrosti, sagledati sebe u zrcalu života i zapravo preispitati se i zapravo priznati se neke stvari. Istine koje bi najviše nam koristili zadnji želimo čuti. Zato treba hrabrost. Zapravo ljudi kao da se pripremaju na život, a zapravo ne žive. A život je tako kratak. Nije stvar kvantitete, nego zapravo je stvar kvalitete. Ljubavi prema samom sebi. Stres je strašno prostituiran pojam. Stalno živimo u stresu. Stres je neizbježna stvar, ali stres je u oku promatrača. Vrlo često kažem da je slijepim ljudima puno teže nego ljudima koji su obolili od multiple skleroze. Zašto? Zato što imaju bijeli štap, pa svi znaju da su jednostavno glupo je reći slijepom čovjeku gledaj kuda ideš. A kada netko boli od psihosomatskih bolesti koje se ne vide, a zapravo svako od nas ima nešto od tih simptoma, ali jednostavno poput vožnje autom, vrlo često smatramo da je dovoljno samo voziti auto. Treba zapravo naučiti slušati što nam taj automobil poručuje. Ona kontrolna tabla, mi u psihologiji zovemo to tjelesna inteligencija. Zapravo vratiti se k samom sebi, dovesti se u balans sa samim sobom. Na neki način uklopiti se u ova stresna vremena, naći novi smisao, preispitati vrijednosti. Najčešće onaj unutarnji stres puno opasniji nego je vanjski stres. Ljudi obično misle da rat, bombe, otkazi su zaista pravi problem, ogromni stres. Nije. Svakodnevni, kronični, mali stres, poput one kapljice koja kapa u kadu, radi gomilu štete našem tijelu, kao i one kapljice na onom emajlu kade. Zapravo svaka kapljica je nebitna, ali nakon par mjeseci vidite tragove. Ono što je kod stresa strašno, što zapravo pogađa sve nas. I zapravo, ja obično kažem, izvori su, okidači su isti. Kod ljudi koji su boljeli od multiple, zapravo, to im je bila najslabija karika, neko drugi je obolio od karcinoma. Zapravo ova knjiga nije samo za ljudi koji su boljeli od multiple, ona je za sve koji su boljeli od psihosomatskih bolesti, pa makar bio čir na želucu. Zapravo, to je također, putokaz i smjer ljudima koji su zdravi, na neki način upozorenje. Najgora stvar je kad se zdravlje počne podrazumijevati, mislimo da smo zdravi, tak će uvijek biti. Sve dok nas nešto jako zdrma i zapravo shvatimo da, wow, zaista to je vrisak tijela promijeni nešto. Mnogi ljudi su u potrazi za svetim gralom idealnog lijeka. Ali kad je riječ o psihosomatskoj bolesti, zapravo nema lijeka izvana. Sami produciramo, nema vanjskog neprijatelja. Zapravo, treba ljude učiti kako zavoljeti sebe, kako zapravo se zapitati što je nama važno. Vrlo često je onaj unutarnji stres između onoga što bi mi htjeli, što bi drugi htjeli. Ono što se od nas očekuje su u suprotnosti s našim mogućnostima. Zapravo, vrlo često živimo tuđe živote i zapravo na neki način podsvjesno biramo biti nesretni. Kao da spavamo. Ovo je knjiga o buđenju, ovo je knjiga